Tabi-dopi babatan tungkapon ku di koyo tangon di polembuson parangahan ku di koyo. Kabisanangan tensanan ngaran kuno nga I Jessica Joseph mantad aku SK Pandan Nandamay Pita. Bayna, kaparangong ako di kayo isa sasiyan kakamayda katumbayaan nagulu-gulu tulun kadadan dusun mamolobong itsuang kakanan ikyuhudo kakanan di tombirua. Insan tutuong haro kaka sungulun kusay minangoy pagapon I bawang. Melayid-layid ohuyan om sisyo. Lumii aku po ayna kaya kaodok na. Itang tuong diri, nakagagang siya om naposik soira na korongong datuni di kororosi. Kada day siya makinangom yampay pun sorok mata. Kapurimanay no di siya dirinya mantad sinimungan da tombirua. Kalas di pinorita itu biruo kami kakusay di napatay no kanto say di kadi iso tombiruo so yan no kanto ganit di tinan di kusay kapamusorong no itombiruo do mamulawang di kusay iso kakanan omongoy no pagihon. Kakanan iko isa no ponga ako do kopiyo. I pinongaranan do kakanan pandingwag. Di kusay. Onwano di duo. Do kanan kedua inotunan do pandilai nga kakanan kedua inotunan do bagatan nga aku maging nakulat tu pinroko kolongan ang gakot di kusay. No ketiga ngaki itong biruwa anuwana di kakanan suhul no inutunan do tagaman agayo pinoropo di kusay olongan angkod iya may doaw di isya do kakanan minangay kawago itong birwa do kakanan inoy tutunan do gantung sorili obos no itong birwa papusuang di kusay nga aw no ginakaula tagang lumawaw na Aiso no timputoko do mamolobo di tanak waguditi kadi isa tombirua om pagidu no. Soira na tagak I tombirua ngawi lalangkasay minangkus om mininggiak do opuhon. Kadi siya minangkus minuli. Nokorikot no po idwalay. Dahilo disyo do kinaantakan ngawi do tambalot daw. Do pamagunan soy momolobo. Sosongulun inapatay nuru pesuangon
ka kanan o kinayon o tungolig mantad sogitan iti no sabak o tumbayaan dod gulo-gulo tulun kadazan dusun do syurga no pongahilo timpak nulu na balo tionon kinorohingan no susuyan pesikaw tobian tadaw kaamatan kaamatan mangubasanan pitong puruan